فدي ربي ملئ وانت عنه ماهي فردي نزع مرتين كم نجلابه هم توبي تلتوني سمو وانتي سمراهي تنم فرين تمي واتحاسلاهي شكري ربي غيهن الحمد لله أرجو ما ربي تيوهن الرقين قاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله إن أزقين والله ندير عمري أرجانا متواكن ربي قهاري نبدا سنسري حقان قبرمان أولي في الآدري أتوها تكلم عند دبس الجباري أرجانا متواكن ربي قهاري نبدا سنسري حقان قبرمان ولي في الآدري أتوها تكلم عند دبس الجباري أرجانا متواكن ربي قهاري نبدا سنسري أرجانا متواكن ربي قهاري نبدا سنسري ربي مكازاتي قالوا وجفا حقان قبر ما تهم كان كيبا إركو بران كم إركون تنيا سما كوفا إركون برا إركون ومتنا مان كوفا شيطان الجن في جن ما دوبا يا ربي إركو تين برا شوفا أنا غرغاري واني جنتي مبتين فوفا نغرغار تملي أسمتين حبا أنا بيتا يا ربي بخي عند عيبا وانترنا فلافا دانا لابس أمري أرجانا متواكن ربي غاري نبدا سنسري رب ما خاقا وان قبر مهبو أنغو ربي أبان فريدو بنتيغو أكموتي نما وان صدام ببارغو سودانا ما ربي نوليقتين فيقو برانشك مغلوق نسجلاتيقو وأراب روز آنقو نموتي وداقو نتنافين قبرين وتنا منياتي دوقو نمنياتي دوقو ويأتشديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت بليان كيا خان تورخنا النور دفا جرتن هندومان كيسنو بجراتني شير قد أول برانجام إن شاء الله تعالى yeroo hundaa'u xiyyeeffannaan teenya waan yeroodhaaf jiru irratti taate malee waan hin jirre haasoynu osoo waan hin jirres numa haasoynu irraa waltiifachuudhaaf keessaa akka waan jiru irratti xiyyeeffannee haasawutu barbaachisaadha jechuudha yeroo wajjin wal qabsiifne maaliif jennaan akkuma beektan zabanni amma keessa jirru kun zabana teknooloojiiti zabana wanni hundinuu dirree baatee wanni silaa dhokachuu qabdullee dirreetti wanni sila namumaa fi nama tokko jiddu ta'uu qabdulleen hawaasni hundi akka arku akkas taatee yeroo jirtu keessa jirra amma yeroo namni waa takka dhoofachuu dadhabe keessa yeroo namni waa walii dhoofisuu dadhabe keessa yeroo keessaa hamtuu facaasuun akka waan khayrii ilaalamtu wanni gartee hin taanee fi tataatulleen wal qixxaattee numaa tan taane tataatu caaltee yeroo argamtu keessa jirra kanaaf inshallah ta'ala hanga dandeenyetti waan kana تطوينه الرول بقتشيفتشون درك مخيا في خيسنيدا خناف إن شاء الله تعالى ترتي قبابد وجنقون خيستي وان دي ما جرو في وان تكتك تسلانا ما إسلاماتي متي نما إسلاما تيني الراو هنطلتو نور أركما واني كسكسي مالي نور أركما وان جو في دررا واني سنقبدو إن شاء الله تعالى قبابنا يربي خينا نولافسه هنغني نولافستي ولله الودا في جباتا غونا وبليان كيا الحمد لله رب العالمين نتي امه اسلاماتي امنتي بريد ربين كينو نوكن امنتي وهندافو سيرا خيسه تنغرتي فرماني الدنيا دا اخرادا ايسي خيسه جرو خركون المنما هندين وتني كمتو ان شاء الله سغلنتي يوسمان اسويف مالفودمتي يرو دراتنا كنما ان شاء الله اذا تمان دي مابشر خناف دو بليان كيا هاي
kanaaf obboleeyyan kiyya inshaallah gaafii qabdan gaafadha uma rakkoon hin jiru uma asoo jirru wajji wal qabsiisaa gaafadha waan biraa kan dayne kanaaf obboleeyyan kiyya wanni jidduu tana feesbuuk gubbatti agaraa jirruu fi wanni dhagayaa jirrus waan hedduu toluu miti gar tokkoon osuma diinii nu duulee diinni kan taa'e nu godhaa jiru osuma aduwwiin teenya kan taa'e nu godhaa jirtu ta isaan nu godhaa jiran caalaa ta nuti wal goonuu turre guddooni beeytan yeroo takka takka waan akkasiitu nurraa harkama وان كناف إن شاء الله تعالى والربين سبحانه وتعالى قرآن أنجوس ولله أكسبتي هنگ ربين ولا في ستي إن شاء الله تعالى وان نبين كينيا صلى الله عليه وسلم ودي سانجان الله ولي فيمون را برباچ سادا ربين سبحانه وتعالى كنجا إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ورين obboleeyyan isaanii ka islaamaa akka isaanii akka badiin isaanii addunyaa tanarra facaatee toora hundarrattuu badiin isaanii yookaan wanni isaan ittiin qaanfatan wanni san dura akka baatu hin jaalanne warreen badii obboleeyyan isaanii saaxilanii magaalaa guddoo tana gubbatti ol baasanii akkan taane godhanii obboleeyyan isaanii jala deemanii qaaneessuudhaan badii isaanii facaasuudhaan addunyaa waliin gahuudhaan obboleeyyan isaanii warreen qaaneessan addunyumarrattuu azaaba hamaatu isaan eeggachuudhaaf ta'a asirrattu azaba hamaatu isaan eeggachuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa nuur tana keessatti warreen gartee badii obboleeyyan isaanii facaasuudhaan gurra obboleeyyan isaanii maqaa obboleeyyan isaanii naamusa obboleeyyan isaanii balleessuu irra bobbahan asirratti illee qixaata hamaatu isaan eeggata wafila lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah addunyaa fi akhiratti illee azaba laaleysaatu isaan eeggata isaan hin beekan malee rabbii waan isaan dalagan hunda waan xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu تدخلتني في دري باني دلغني لربي النبي خجا سبحانه وتعالى خناف حمت ولي والفجا سورة قر ولي بلي سورة إفيقون هدو برباچي سادا نبي كينيا صلى الله عليه وسلم حديثا ترمذي قيستي عبد الله بن عمر يوديس حديث رب الرجالته نبي كينيا صلى الله عليه وسلم من برا قبتي والبهيتي فنادى بصوت الرفيع سقلي الفوري للبن نبي كينيا صلى الله عليه وسلم ما لا تونسان للبن سقلي الفوري للبن مال جان سقلي الفوراني من برا قبرت والبهاني للبني يا معشر من أسلم بلسانه يا جماعة الربان مني يا وراء الربان مني جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم يا وراء الربان مني ولم تؤمن ولم يدخل الإيمان في قلبه يا ورين الربان من تن خنقل هن إيماني غير قلبي ساني قدين سينين لا تؤذوا المسلمين مسلم أزاهن قرنا جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم صحابتك غاري سينا كنا جني كبدون مسلم توت أزان قرنا ولا تعيروهم هنا يبيسنا نما إسلاما أي بي نما إسلاما هن فجاسنا نما إسلاما أي بي إرتي هم بنينا يو أي بي لك أبات سترا ملي أي بي ساني دري هم باسنا ولا تتبعوا عوراتهم كاني إساني جلد يمتني وان إسان الراقام فتن وان إسان وان انتاني دلغني راسال فجاجرا إسرول بافتني دري بافتني نما قرسي سودان أبليين كيسان كان إسنا جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم وان كان الرادور كما جنين ثابتا فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته نمو أبليس إسلاما أبليتي إسلاما كأني سوداف حركني الكني قويا هريبا دبير رجراكم أبليين ساوان إسان دلغن وان فديناته وكفدتياته دويستياته دري بانياته وان إسان دلغن دري باسي نما قرسي سودان خو أبليسا كأني سوداف فاندهو تو أبليتي سا كأني سوداف أبليتي سي كأني سوفانا دويتم ربين سبحانه وتعالى فانا إسان دودافتا ربي لين كأني إساني تو فانا دودافتا وان إسان اتنكانون ربين فانا دودافتا نمني وبليس إسا كأنيسي ربين سبحانه وتعالى إسا كأنيسو دافتا ولو في عقر داري وصو بورو منسات اللي تاتي فراشا من إسان رت اللي وصوتاتي كأني نمسن اتقلو دافتا إسي جنبين كينيا صلى الله عليه وسلم يوان كان الراقتاو باتن وبليين كي ياركنو تتجرو تنما توكو جالتي نما جالتي سني وجي واللبدي miidhaa nama sanirraa himachuudhaaf boochuu feesbuuk gubbatti ol baafna hagartee nama tokko wajji wal jaalatee nama jaalatu sanirraa akka dhabee rakkoon namni san isarraa hangee itti dhagamtee booyuu fuunee feesbuuk gubbatti ol baafna yaa subhaanallah maaliif obboleeyyan keenya qaaneessina maaliif iifuu ol qaaneessina yaa subhaanallah akkuma anas dura isinii maa olwan irra guddaa abbaatuuf qaaneessa harkee abbaaniif kaa hin ajaa'u abbaaniif dhee if hin dandamu abbaaniif dhee gumaa abbaan ifajjeesse gumaa hin qabu itti oromoon irra guddaa abbaatuuf dha hanga tokko immoo abbaan yoo torba takka ambaan nama arrabsaa torba abbaatuuf arrabsaa jan warreen viidiyoo hin taane waraabanii isii dhiiraa boochuu haa taatu isa dhalaadhaa boo haa taatu
نجني أكنا ما قرتي صدار ربي تبوا تكا وصرب مسوداتني توبوني ربي نور ليني وسرنا خناف ولكن يا سبحان الله نمني وربي صدات شباتي وان انتاني دلقي سبب ربي صدات شرب ويساتين خيري سلارك شراب ديم اللي فون جيسا هدون كينيا وان انتاني بوي أكنتاني ته سنو فيديو ورابا ماس بويا دا فيديو ورابا يسيلم بويا فيديو وراب دي فوراني قنا أسقب بالباسن يوخا إساب بويا أنا رقم ستو أنا جالت توجي يسير أفرقا isin fuutes gubbol baafti yookaan isiitu waraabee isaaf erga inni fuudhee ol baasa yaa buleeyso ifiif hin qaanaysin rabbi sodaadha ta namni isin qaanaysu caala ifiif hin qaanaysina hanga namni isin sattaru caala ifiif sattaruu irra dalaga laata yoon akkana godhe hongoodhamoo milkii booda jira waan gaarii moo waan hamtuu booda jira waan juus laallachuu qabna akkanuma fuunee waa facaasuudhaafi waa waraabuudhaafi waan hin taane gochaa fi jecharraa'is irraa fi qusachuu irraa barbaachisa obboleeyyan kiyya wanni takka ta'in isin hubachiisuu barbaadu akkaan wanni takka ta'in akkaan isin hubachiisuu barbaadu hadiisa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ilmi namaa kun hoggaa du'ee dalagaan isaa waa sadi malee irraa citti jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waa sadeen keessaa takka sadaqatun jaariya sadaqaa yaatu taate jechuun namni tokko yoo masjiida ijaaree biraa deeme waan masjiidni san jiruun sadaqaan isaa irraan cittu namni tokko yoo quraana nama barsiisee biraa deeme akkasi namni tokko fiidiyoo khayrii takka waraabee yoo biraa deemu adada fiidiyoo san namni laalee ittiin qaceeluun inni duullee khayriin isaaf deemti namni tokko yoo gartee hadiisa waan khayriidha waan namni ittiin qaceelu waan namni ittiin rabbi gabbaru waan namni karaamaa fi gaarii itti addaan baafatu yoo waraabee dhiisee biraa deeme adada wanni san asirraa dhagayamtee namni ittiin qaceelaa jiruun akka nama masjiida ijaareessanii khayriin isaaf deemti nabiin sallallahu alaihi wasallam namni tokko siin qaceelu gaala sadaqachuu irra jaala janii maliyyin yoo ati gartee waan khayriidha takka hadiisa haa ta'u quraana haa ta'u waraabdee biraa deemtu adada fakkeenya shema marshaafa ulamaa teenya gurguddoo fudhadhaa warreen irraa addunyaa irraa deemanii jiran haa addunyaa irra waan bareeddoon bisanii biraa deeman adada wanni isaan asit dhiisan tun asirra jirtuun sowaabni isaaniif deema irraan citu jechuu akkasumatti obboleeyyan kiyya ammallee wanni hubachuu qabnu ilma namaa kanaa bakka lama qoonneen laalla tokko khayri isaaf deemtu ibooda dhiisee biraa deemu rabbi warra san irraa nu haa godhu tokko immoo sharri isarra deemtu ibooda dhiisee biraa deemu kunilleen akkuma warra khayrii saniif khayriin deemtu isaafillee sharrii deemaaf halkanii guyyaa fedhu haa jiraatu fedhu haa du'u qabri isaa keessatti illee akkasuma deemtiif khaasirra toltuu dhiifatee biraa deeme qabri isaa keessatti rahaa ittiin godhee hafuura ittiin baafatee gammachuun jiraata yaa maasha Allah warra akkasii rabbi nu haa godhu kan gartee hamtuu asirra dhiifatee biraa deeme hamtuun saasan adada namni dhageeffatuun irra galmooyti adada namni dhageeffatuun irra katabamti adada namni asirraa hamtuu isaa sallaalee akkan taane ta'uun adada namni hamtuu isaa dhageeffatee ittiin dilaa'uun ibidda keessa gaffagaachaadhaa deema osoo qabri isaa keessa jiruutu yaa rabbi qiyaamaan taasisee ammoo qiyaamaan nattaate waan juutu isa qabata yaa subhaanallah waan akkanaa yaa buleeyyan kiyya wanni tun addunyaatti yaa na fayyaddi aakhiraatti yaa na fayyaddi waan juuf irraa laaluun nu barbaachisa hadiisa tokkichaa kana qofa yoo qabanne nuuf gaarra hedduun keenya wanni nuti as gubba barreessinee poosti goonuus meema fakkeenyaa dhiumatana muciyyoo caaltuu carcar rabbi rahmataa godhuufi waa hedduu barreessuufi poosti godhuu turte kaatee deemte addunyaa irraa namni du'aa hin oolu waan ta'eef rabbi araamatuuf isii fi du'aa keenya hundaafu haa ta'u wanni isiin poosti goote san hundinuu asumarra jirti obboleeyyan kiyya feesbuuka sii jala seentanii yoo laaltan wanni isiin sheer godhaa turte hundi akkasuma jirti anaaf atilleen hanga jirru waa sheer goona gaafa nuti duune wani nuti sheer goone asuma gubbateessi naaf isii du'e malee wanni tun hin duune taa'u jirti as gubbaa yoo sharrii facaafne sharrii nuti as gubbaa facaafne san namni laalee yoo ittiin jallate haatee dubartiin takka suuraa sii yoo facaafte fiidiyoolee garagaraa tan gartee nama islaamaa irraa hin fakkaanne laaluun hin tolle yoo haatee ka facaaftu taate adada namni waan sallaalee ittiin jallatuun adada namni waan sallaalee ittiin dilaa'uun ka qabrii keessa jirtu hamtuun deemti ibiddarraan si qabate jechuudha yoo ammoo toltuu facaafannee biraa deemnes toltuun teenya san asuma gubbateessi nuti duunullee isiin hin duune namni gafuudhee dhageeffachuu jira fakkeenyaaf akka itti salaatan namaa himne warri duraan akka itti salaatu hin beekne dhageeffatee irraa barate salaata rabbii irratti hin bobbaha yaa maasha Allah gaafas ka duunee jirru akka nama addunyaa irra jiraatee khayrii carraaku jiruutti khayriin teenya nuuf deemti keeysaa akkaan obboleeyyan kiyya hamtuun gariin nama garii yoo farshoo dhugu yoo waan namaa hatu yoo waan hin taane hunda dalagu wanni san hundi hanganni jiru isa rabbadiin katabamti malee eeganni du'e boodumaan jiran laalaa isinii galtu dubbiin namni tokko ka'ee waa hata ni farada nama dhawa kaan akkas godha waan hanga jiru dalagu ture san wanni hanga addunyaa irra jiru dalagu ture hundi nurra katabamti walaakin ammoo eegaa addunyaa irraa boqote booda namni illee sharrii isaa irraa najabaha
inni illeen sharrii duraan dalage malee taganaa irraa wala babee ta duraan dalage irraa kafalamti kaan ammoo amma silaa wanni hamtuun tanaaf isin beeynu waan namaa hatuudhaaf nama dhahuudhaaf dhiiga namaa gannaqu naamusa namaa balleessu waan akkana kanaatiimi wallaahi dubbii feesbuukaatu tanarra badduudha abbaa feetan itti gaafadha dubbii feesbuukaa tanarra badduudha akkamiyyoo jettan wanni ati sheer goote as gubbataa jirti ati duutee barrafu jirta ati duute qabri jirta wanni ati sheer goote immoo as gubba jirti footoon ati as ol darbuu turte as gubba jirti intaltii ati kan taane goote as gubba ol darbuu turte as gubba jirti ammallee namni ilaaleeti ittiin jallachuu jira muuziqaan ati ol darbite as gubba jirti namni dhageeffatee ittiin dilaa'u jira wanni ati sheer goote hundi fiidiyoolee garagaraa tan silaalaaluudhaaf hin tolle haa taatu muuziqaalee adda addaa haa taatu suuraalee dubartii adda addaa haa taatu haati boqottee qabrii jirtu isiin as gubbaa jirti warri feesbuukaa as gubbaa gafuuranii ammallee sheer godhan yoo fedhan laalanii ittiin jallatan adada namni waan kana ittiin jallatuun ati iqxaanni azaabni azaabarraan akhiratti qabrii keessi jabaata yaa subhaanallah yaa bulayyan kiyya galmee teeysan ta akhiraadha tan silaa gaafa jirtan hamtu haa taatu sharri haa taatu toltu haa taatu isiniif katabamaa turte san gubbatti mallee hamtuun teetaa as gubba sheer goote biraa deemte siif katabamuudha jirti siif katabamuu jirti ati duutee jirta hamtuu dalaguutti hin jirtu walaakin hamtuu sirra katabamuu jirti wawuma as gubba sheer goote biraa deemte tanaaf jecha namaan laalee ittiin jallachuu jira namaan laalee ittiin dilaa'u jira namaan dhageeffatee ittiin dilaa'u jira namaatu sheer godhee waliin gahee ittiin wal jallisaadhaa jira waan ta'eef hamtuun teessumarra deemti duutee ka jirtu yoo toltuu dalaydees toltuun akkasumas sii deemti hadiisa nabii keenyaa tokkichaa kana irraanfatinaa ilmi namaa hundi ogaa sirraa du'e khayrii haa taatu sharrii haa taatu wanni hundi irraa jetti walaakin warreen fiidiyoolee haa ta'u sagaleen haa ta'u waan nama fayyadu yookaan waan nama dararu wama lamaan tana waan nama qajeelchu waan nama jallisu waan nama fayyadu waan gartee faayidaa irraa nama baasu wama kana wanni namni sheer godhu waan lamaan tanarraa teguma takkallee wala bantaatu wanni ati sheer godhu takkaa nama fayyaddi takkaa hoo namaan baddi karaa khayrii irraa jechuu gaafana yoo wanni ati sheer goote waan nama fayyadu taate khayrii sii deema maasha Allah wanni ati sheer gootu ta nama darartu yoo taate hoo sharrii sirra deema kanaaf obboleeyyan kiyya hedduun keenyaarraa wal qaaneessuudhaaf wal saaxiluudhaaf akkan taane wal godhuuf wal arrabsuuf kanarra bobbaanee jirra yaa subhaanallah wallaahi wanni nuti asirratti wal arrabsinu arrabni nuti nama barreessinuus asuma gubbataa as gubbaa jiraachuu baatus fanahnu naktubu wal malaa'ikatu yaktubuun naafi isinni barreessina malaa'ikaan rabbiilleen barreessu jirti waan nuti barreessinu kana malaa'ikaan rabbiilleen barreessuudha jirti ilmi namaa akkuma arreef isiniin jee tokko sharrii facaafatee as gubbaa guutee biraa deema arra yeroon hammaattee namni yoo feesbuuk gubbaa waan takka barreessite yookaan ol baatee sagaleedhaan dubbatte yookaan viidiyoo takka yoo as gubbaa waraabde yuutuub irra baate wanni ati waraabtuun nama kumaatama maallaqa ittiin barbaaduudhaaf jecha osoo wanni ati waraabde tun gaarii moo hamtuu waan joddaan hin baafanne fuudhanii ol baasan isaan illeen itti gaafatama kana jalaa ba'uudhaaf hin ta'a warreen yuutuub gubbaa chaanaala adda addaa banatanii ichirratti qarshii ittiin barbaaduuf jecha waan ta'uu fi waan hin taane hunda ol baasan isaan illeen irraa gaafatamuun isaanii hin oolu wallaahi irraa gaafatamuudhaaf ta'an maaliif jennaan isaanii fuudhee sharrii tana facaasee akka namni daawwatee ittiin jallatu akka namni daawwatee ittiin dilaa'u yuutuub gubbaa kaa'e inni du'ee qabrii jira walaakin yuutuub isaanii jira ammallee ni jira namni dhageeffatee as gubbaa waa banee laaluu jira adada namni as gubbaa waa laaluun diliin isarra deemu jirti ka qabrii keessa jiru badii dalagutti hin jiru bar yaa obboleeyyan kiyya qarshiidhaaf jennee ulee zalaalamiif tumuun gaarii miti badii gartee harka keenyaan hin dalagin waan gartee yeroo takka addunyaa tana namuu irratti waa ronga xiqqaaf irra jiraata hanga xiqqaa kana tana dhabduus numa jiraatta harkattuus numa jiraatta jiruun jirumaa jiraatte akka jiraattettu hagartee foogii keessa galuu haxayyaaraan bobbehee galuus biyyuma galuudhaa ta'a hangartee mana samii keessa ol ijaaruus waachi gubbatti nan waalamu biyyuma gala hundi keenyaahu walaakin ammoo wanni namni ittiin wal caalu miskiinaa fi qabaataan dhabaa fi qabaataan bareedaa fi fokkotaan wallaalaa fi beekaan dalagaa isaaniitiif sodaa rabbii qofaan namni wal caala yaa obboleeyyan kiyya waan ol baasuudhaaf deemu takka osoo hin baafneen duratti mee yaa dhiironni tun na fayyaddi moo na dararti na miiti moo na fayyaddi obboleeyyan kiyya wani miiti moo ni fayyaddi laa tawaanjuu firraa hubachuutu nu barbaachisa hunduma keenya obboleeyyan kiyya rabbii keenyaa sodaannu hagartee maraatee jaalalti maraachitee booyus fuunee as gubba ol baafna ol sattaruun hin jirtu yaa subhaanallah ta jaalalti maraachitee boochuus fuunee ol baafna namni jaalalaan qabame maraataaf isaa tokko beeytanii maraataadhaaf isaa tokko nama aaree fi nama jaalalaan qarxamtee waadamee kan taane ta'e yaa subhaanallah maraataaf isaan gosa takka walaakin ammoo maraataaf isaan garaagarummaan isaan qaban isaan hamtuun isaanii ni katabamti ta maraataan katabamtu ta isaanii ni katabamti ta maraataadhaan katabamtu jaalala dila isin maraachitee yaa subhaanallah
isin boochiftee mataa isin qabachiiftee immaanii fi furri isin keessa haftu dila bakka saniin isin geessu maalumaatu jala isin oofeehu nama isin quban qabne jaalalti kana lachii yoo jiraatte bareedduudha har tokko yoo jiraatte mudhi nama qotti ati jaalachuu jirta isin quba isin qabdu isin jaalachuu jirti inni quban qabu gaafa quba dhabuu isaa beeke gaafa quba dhabuu isaa beeyte gaafa quba dhabuu isiidha inni beeke ol bahee furriidhaa fi immaa yaasee facaasee boya yaa subhaanallah osoo rabbii keenya boonye yaa rabbi waan akkanaa nuu kenne waan akkasii nuu kenne jennee imimmaan gurguddaa san buufne wallahi rabbiin nu milkeeysa wallahi rabbiin nu milkeeysa osoo rabbii keenya kaboonyu taane irraa arkannaa beeyne sodaa isaatiif yaa rabbi siyechaan hamtuu irraa fitiisuu barbaada siyechaan akkanaa fi kas jaaladhaa yaa rabbii kiyya kas naa ta'e jettee osoo kadhatte boo rabbiin dubartii dila tana eenyu fuume dhiira dila tana eenyu fuume obboleeyti yasii fuume dhiira dila tana dubartii dila tana obboleessa kiyya barsii fuume ati immoo takkittuma agartu san malee takkasitti mul'attu takkittuma san yettee imimmaan facaaftee yaa subhaanallah wallahi rabbii rahmata isiniif haa godhu gabroota rabbii waan daleen hunda keessattuu haaf madaallu haaf mizaannu laata wanni tun na fayyaddimoo na dararti obboleeyyan kiyya fayyaddimoo obboleeyyan kiyya ni miiti laata naamusa kiyyarra rakkoo fiddimoo waan akkamtu jira waan juu if eeguutuun nu barbaachisa yaa obboleeyyan kiyya naamusa walii haa eegnu hoggaan isiniin juu obboleeysa keenya tokko ka dogongoruu agarree haa gorfannu obboleeyyi teenya ta dogongortee seeraa baatee yoo garuu haa gorfannu mee wal gorfachuu aadaa haa godhannu obboleeyyan kiyya fuunee feesbuuk kana gubbatti namnummaan kommentii hanaa barreessuuf sheer namni hanaa godhuuf namni haa laayik yaa obboleeysu bar tun hundi asitti hafti tun hundiin asitti hafti nuti qabrii kophaa teenya seenuudhaaf teenya arraan tana osoo isin hangaa feetan arrabsaa oltanii yookaan hanga feetan yoo na faarsaa oltan faaruun teessanii sumaan hangootu arrabni keessanii sumaan hangodhu godhaan tarabbii tomtuudha malee talma namaa humaatiin obboleeyyan kiyya yoo nan gartee fuula keessan barbaaduudhaaf as gubba ol beekanii waa sa'u taate fuula keessan barbaaduu jaallatee isan barbaaduudhaaf yoo ninkanii waa dubbadhu taate wallahi rabbiin hunda keessan na jibbisiisa tokkoon keessanuu nan jaalattan wanni na haasahu tarabbii jibbisiiftu taatee ta isin jaalachiiftoo taate wallahi rabbiin ififis na jibbe isinillee na jibbisiisa walaakin ammoo wanni na haasahu ta isin jibbisiiftu tarabbii jaalachiiftoo taate rabbiin ifif na jaalatee isinillee na jaalachiisa waa hunda keessattuu jaalala rabbii haa barbaannu ta walii haaftu hin barbaannu jaalalolii haa ta'u jaalaloliitiis osuma barbaannu jaalala walii caalaa tan nuti barbaannu ta rabbii ta'uudha qabdi obboleeyyan kiyya jaalala rabbii barbaaduutu nurraa barbaachisa jaalala walii caalaa osoo waliis jaalachiisuudhaaf wal gammachiisuu osoo numa jaalannu jaalala rabbii teenya caalaa jaalachuu fi barbaaduutu nurra jira kanaaf sharafaa fi kabajaan namni islaamaa qabu akkaan ulfaattuu fi guddoodha umar ibn al-khattaab rabbi sarraa jaalatu guyyaa tokko dhaabbatee umar kaabaa laalee maal jeen maa aazamaki wa aazama hurmataki yaa kaabaa rabbii yaa mana rabbii maalumaa kana si guddisee sadarkaa teetii fi sharafa keetii fi naamusa keetillee kana guddise way rabbiin suma kabaje jeeni kaabaa tanan akkamin rabbiin akkana si guddisee si kabaje jeeni kaabaadhaan maal jeen deebii boodarratti maal jeen seetan obboleeyyan kiyya wal mu'minu a'azamu hurmatan inda allaahi minki jee yaa subhaanallah wallahi walaakin rabbiin kabajee si guddisee waa hunda caalaa si ulfeeyse haa ta'u malee kabajaa namni muslimaa qabuutu kabajaa teetirra rabbi bira guddoodha jee laal umar yaa subhaanallah kan nuti irra kabajaa walii dhabnee akkuma arkine wal goonee obboleessa keenya osoo gorfachuu fi sattaruu dandeenyu satirii irraa fuunee magaalaa tana gubbatti wal darbinee wal qaaneessinee bakka silaa namni islaamaa wal hin dhaabne wal dhaabu jirraami yaa subhaanallah mee nama nun ta'in laalaa akkana wal qaaneessu nama nun ta'in laalaa mee wal arrabsus gubbaadha nama nun ta'in laalaa mee kan wal salphisee lafa walirra deemu hin jiru tokkollee nu malee maaluma dhiiroo abaarsa qabna moo maalumaan maal nurraa ta'e abboleeyyan kiyya wallahi ibyaadachuu nu barbaachisa ibyaadachuutu nu barbaachisa hadiisa nama isinii mee Umar ibn Khattab akkana jee kana waladiisu sahahahu al-Albani fi sahih Tirmizi akkana sahih Tirmizi keessatti Imam al-Albani sahih jeeni jira hadiisa kanaan Umar ibn Khattab guddina kabajaan qabdu dubbatanii ولكن قدنا خيترة خبجات يترة خبجان من إسلام قبوتو إرّا قدو رجنين نبين كيني صلى الله عليه وسلم نما إسلاماتكو نما إسلام الرتي ناموس إساب الليسون هريسا سامون ديغسا غنقون مقاسا بالليسون إسامتشون أكنتان إسا قدون خنون دينو حرامي جن نما إسلام الرتي بليان كيان حرامي جن دوبو نتران تنا أكنتان والقدو في والقانيسو يا سبحان الله ما لركن نميتنان درجان تنان أركنو مال تجرب بليان كي وني تكلينو هنجرتو هم تورا واللوركيني تولتو ولا ججو سودان دينيو والغرفني والسريفتشو سودان دينيو
bakkantaane wal dhaabne akkantaane wal godhuun yaa subhaanallah dhiyeenya kana kuma gartan Facebook wanni girgireessu jiru nauma tokko qertee khajaalalti maraachitee maraatuu saasan nama hidhatu dhabees gubbol bee osoo dila kana qabu bohee lallabee iyyee imimmaan gannaqe nauma san namni hundas gubbol baasee irraa haasa'uudhaaf irraa waan harkeechuu itti jira ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo nuti akkana wal jala deemnee wal qaanaynu taate qaanii ta nama sanii caala jaalala ta nama sanii caala ta sanirraa hamtuudhaan ubbanee inni imimmaan bu'ee nu dhiiga bochisuutu mala nuti dhiiga nu bochisuutu mala aljazaa'u min jinsil amal jan namu waan dalagee fakkii waan dalageetiin galata galfamaa jannamu yaa subhaanallah yoo obboleessa keenya yoo inni boyuu wajjiin boyuudha qabna yoo inni gaddu wajji gaddu qabna yoo inni gammadu wajji gammadu qabna obboleeyyii teenya takka yoo isin gadditu wajji gaddu qabna yoo isin gammadu wajji gammadu qabna gammachuun nama islaama hundaanuufis gammachuudha gaddi nama islaamaa nuufillee gadda gahamtuu walii gammannee gammachuu walii yoo waliif gaddine islaamaa hunjaabnu obboleeyyan kiyya wallaahi laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi wallahi tokkoon keeysan amanne nuun jeni bar nabiin keenya hanga maal taatanitti hanga waan ifiin jaalattan obboleeysa keeysaniin jaalattanitti iimaana dhugaadhaa hin amanne nuun jen duuma nuti iimaana qabna innee ifimanna walaakin waan ifiin jaalannu obboleeysaan hin jaalannu waan ifiin jibbinu obboleeysa keenyaan hin jibbinu obboleeyyii teenyaan hin jibbinu waan ifiin jibbinu waliin jaalanna waan ifiin jaalannu waliin jibbina abaluu bar waan akkana harkate yoo jan ani riiba dhabe garaan na gubate hinaafa yoo abaluutu bar akkana rakkatee hidhamee yookaan atumamee akkana ta'e yookaan ajjeefamee yookaan waan akkana dhabe gammachuu hirribin hanga bummas yaa subhaanallah maali dhukkubni hamaan akkana obboleeyyan kiyya gammachuu walii gammadu qabna gadda waliin gaddu qabna hamtu waliitiif walii gammaduun yaabuu firraa dhiisuutu nu barbaachisa obboleeyyan kiyya wallahi firraa dhiisuun nu barbaachisa karaa waan irreefuun tan haasawaa ture yoon isinii deebi'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala akki quraana keessatti wallahi rabbiin subhaanahu wa ta'ala akki inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum akazza inna nahnu nuhyi al-mawta nuti warreen du'an kana nuti du'a jiraachisuudhaaf teenya waan isaan dabarfatan hundaahu katabna waan isaan dabarfatan hunda toltuu haa taatu hamtuu haa taatu ni katabna waan isaan asirra dhiifatanii biraa deeman illee ni katabnaaf jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala taati osoo jirtuu daleeydee siif kataba waan ati asit dhiiftee biraa deemte rabbiin siif kataba akkana jechuun hadiisa reefu kan isin hime ilmi namaa waggaa du'e dalagaan irraa citti waa sadi maleenne sadeen keessaa takka sadaqaa yaatuu yoo taateenne sadaqaa yaatuun san yoo toltuu ama masgida haa jaartu kitaaba bittee masgida haa keeysu akkasumatti ulaa khayrii takka tanuma feete waa taatu banii biraa deemati hanga ulaan san banaa jirtu khayriin sirraan jettu akkasumatti daawaalee adda addaa godhii tan namni ittiin qaceelu tan namni akaamaa fi akkasuma shari'aa isaa irraa baratu dhiisii biraa deem waan as gubbaadha haasoyni keekaa dur waraabde san namni ittiin gorfamaa jiru siif deemtee ennee miti kana jechuun subhaanahu wa ta'ala rabbiin subhaanahu wa ta'ala ayata kana keessatti akka waan hadiisan fassaru jiruuti asirraa duba ayata kana fudhannee yoo gabbuunee jala kadeemnu taate annaasu ba'da al-mamaati yanqasimuuna ilaa qismayni jan ulamaa'in ilmi namaa kun eegatu addunyaa irraa galee bakka lama qoodamaa jan bi'itibaari juryaani al-hasanaati was-sayyi'aati alayhim hamtuu isaan irra katabamtuu fi toltuu isaanii katabamtuu jaalaaluutiin ilmi namaa bakka lamatti addaan qoodama القسم الأول قوني درا وراكمي قوني درا من يموت وتنقطع حسناته وسيئاته على السواء نما تكو خا الدنيا راغل لال الدنيا رادونان همتون سالين راجته تولتون سالين راجته نغيان وان دران دلغي ملي وني تكرتين كتبمني حسابين كتبمني نغيان رفجرا وان دران بادته وان دران غدون فتي دقي قفان خيسم ميفم جرچتي همتو اتاتو تولتو اتاتو همتون تكلين اسبو ترد ديمتون جرتو ايغني دوي بودا خيرين ساديمتون لين جرتو ايغني دوي بودا توكو خنا غبدو فليس له الا ما قدم في حياته الدنيا وان غافا الدنيا رجل دبر فتمله ايغا اخره دك وني سرد ديم تكلين جرتو خنم مؤمنا خن ونغيا خيوم تو تاتزلين تكتكران ماركمتو خامو تلتوس نمغبو خن هنگ جرو غرتي همتون سادز نمنگيني تلتو سالي نمارابسي نماننگيني waan hankareefuun tana jennuu san keessaa qooda tokkollee hin qabu waan hamtuus hin facaafne toltuus hin facaafne ammoo ifi rabbi isaa gabbaraat ture hamtuunis gaafa jiru irra katabamte toltuulleen katabamtee fiiduu eegale kun nagee arrafu jira hamtuun irra deemtuu fi toltuun isaa deemtulleen hin jirtu yaa subhaanallah alqismu thaani qoonni lammaffaadha man yamuutu wa tabqa athaaru hadu'ee addunyaa irraa galee walaakin ammoo hujiin isaa haftee jirti inni du'ee jira
wanni inni asirratti hojjete addunyaa irra jirti hin galle isaa du'e malee hojiin isaan duune toltuu haa taatu hamtuu haa taatu tajrii alee hamtuunis isaaf deemti toltuunis isaaf deemti yaa subhaanallah ammaan tana waan takka asirratti وهذا القسم على ثلاثة أصناف أمس ديبني بفقرتي الرابوداتنا ورين تلتونس ديمتوف خامتونس رد ديمتو خنا نما كمكتي ولله لمس هني فتنا نوردفا دبين تون دبي أجايبات يا ربي نما تكو في لما ليسن كيسا تناغا جلچن اللين فايدان تيانغا سوما وان برا تكلم برباد درو متا خيافتين كجيله ايغا سيسن كيسا نمني تكو يوخان نمي لما دغيفتي وان كنا كتناغا جلون برباد ربي سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور غبروت ربي را ورين ربي في شكروا warreen gartee ayata rabbii ittiin gorfamu hanga xiqqaadha kanaaf hanga xiqqaa san keessa hunda keessan rabbi sinaa godhabbalayyan kiyya warreen gartee toltuu yookaan hamtuun isaan irra deemtu kun bakka sadii qoonnee laaluu dandeenya al awwalu khadura man yamuutu wa tajrii alayhi hasanaatu wa sayyi'atu hamtuudhaas toltuudhaas walillaa ku ture gaafa addunyaa irra jiru gizee fedhe masgida jaara gizee fedhe mana farshoo jaara gizee fedhe nama ajjeesa gizee fedhe kaydhameedhaa baasa yeroo fedhe khaduu jiru du'a jalaa baasa waan hunda ol keessa laaguu ture addunyaa irratti kun amma toltuus ni qaba hamtuus ni qaba toltuus ni qaba yaa subhaanallah kanarraa illee rabbi najaa nu haa baasu obboleeyyan kiyya bifa tanarraa illee najaa rabbi nu haa baasu hamtuu tuulaa takka addunyaa irra dhiisee biraa deeme muuziqaallee waraabuu ture fiidiyoolee filima adda addaa hojjechuu ture diraamaaleedhaa fi waan adda addaa gartee tan silaa nama islaamaa irraa hin tolle hedduu takka dalaguu ture wanni kun hundinuu katabamtee fiiti tuun feesbuuk irratti YouTube irra jirtiimi akkasumatti mallee toltuullee tuulaa takka dalaguu ture waan namni islaamaa ittiin gorfamu ittiin qajeelu sanillee hedduu takka dalagee ture lachuutu ni jirti khayriillee ni deemtiif kanuma gartee hamtuun isaallee dilii takka jirtu khayriillee hangi tokko jirti khayriin tun ni deemtiif hamtuun tun illee ni deemtiif kara lachuutiinuu inni dalagaansaa itti deemu jirti kun ammaan tana yoo toltuun isaa hamtuun isaa mizaante rabbiin ni milkeessa tola isaatiin yoo ammoo hamtuun isaa toltuu isaa irra caalte yaa subhaanallah waa khasaaree rabbi tanarraa najaa nu haa baasu obboleeyyan kiyya toltuma qofa irra katabamtuu rabbi nu haa godhu haaya bifa lamaanii bifa sadeen irraa kaduraa tokko kana bifti lamada qoodammaan tana qoonne sadeen irraa qoonni lamada man yamuutu الثاني من يموت وتنقطع سيئاته وتبقى حسناته تقرا لما سخنا غافا الدنيا رجرو عباده سكا جايبا جبيس خيري فجاسو توري مسجد جارو توري همتو هنقبو ولكن دلين تكتكرر ماركمتي دلي تتكو نمني سرتي هنا غري قبا ملي همتو دلس دري باتي نمني رتركو تن نمني تنجلتو تن نمني سوباسي تنفتنمو هنتكليو هنقبو تولتو فجاسو توري من ربي جارا دبارا غرغارا akkasumatti waan adda addaa gartee waan isa booda asirra taa'ee ilmi namaa ittiin fayyadamu hedduu takka dalagee biraa deeme nama quraana barsiisee biraa deeme hadiisa nama barsiisee biraa deeme waan afaan salaataa nama barsiisee biraa deeme namni itti salaatu jira quraana ni nama barsiisee namni asii qara'u jira hadiisa ni nama barsiisee namni asii itti fayyadamu jira waazii inni dur godhee namni irratti hin gorfamu jira kana toltuu ni deemtiif hamtuun inni dur dalaguu ture xixiqqoon san hafte isa jala hafte san irratti hin deemtu rabbi kanarraa nu haa godhu wallahi rabbiin kanarraa nu haa godhu toltuun inni dalaguu ture tuulaa takka as gubbaa jira hamtuun inni dalaguu ture xixiqqishuma inni duraan dalaguu ture tan rabbiin isaa sababuma toltuu dalagee tanaan isaaf maaru wama akkasii jira malee tan namni harkee ittiin jallatu hin jirtu waan ta'eef rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa toltuu inni dalage tana hundaahuu isaaf oofa toltuun inni dalagetu hundinuu isaaf deemti hamtuun isarra deemtu immoo hin jirtu tokko kana kan lammaffaadha kaduraa toltuu fi hamtuullee walqixa lachuu walumaan bakka takkaa isaa deemti asiin hamtuu galaaf asiin toltuu galaaf تميزان وتيس ربي بيخا خنا مو تلتو قفاس قبة ديفتي برادي مهم تتكلهن كبو قادري إني إخلاصا وانسان دلقي اللالما ربي بجتش وانسان إني دلقي برادي منان حديث لي أدى خم برسيسو توري في قرآن برسيسو توري أفان صلاة برسيسو توري مسجد قبة جارو توري قرآن الندر نمابيتو توري وانسان ربي بجتش قريتانا تلتم سا ديمو في جرتي وان تلتم سا سنسي ديمو في جرتون ربي سبحانه وتعالى rabbiin jannata isaa kanna jechuudha toltu masaa taas gubbaa isaa deemu jirtu sanan kunni du'e mataa du'e malee hujiin isaan duune nama akkaan jiru jechuudha obboleeyyan kiyya warra kana rabbi nu haa godhu watabqa hasanaatuhu tajri alayhi wa fi qabri osonni qabri isaa keessa jiru toltuun isaaf deemte fayanaalu minhaa biqadri ikhlaasihi lillah ta'ala qadri ikhlaasa rabbiif qabuun toltuchitti harkachaadhaa deema
واجتهادي في الأعمال الصالحة في حياته الدنيا هنجني تلتو الدنيا رتي دلقي ججباتي خرا خيري هندا سيني وان جراغا ترين رب سبحانه وتعالى قبري ساقيس تلتو إسافوفا وان إني قافة جرو دلقو تري فيات أي بيشي ويا سعادته في قبره بعد مماته ويا ملكي نمكنا ويا ملكي نمكنا ويا ترفي نمكنا واجراغي والله ربي وركنا رانوا قرب بليان كيان خنا عدد نمني وان إني قرتي خيري فجاسي برادي من من دقيفتي تنكا جيلون وان برنوتي نما خن نمني تير ربي قبرو جرون خيري نساب ديم تيرانچنه إنني دوي مالي نجري چوب بليان كيان ما كان ربي نوا قدو ويا ملكي جرو إسان ويا بريدنا من إساق قبريدا ويا قمچو ديبي إسا تقويا كياما قم ربي ديبي ودافتاونا مكنا خسد فارا جرا ملي خنكنا خنا ربي نوا قدو نافيسن الله من يموت وتنقطع وسناته وتبقى سيئاته يا سبحان الله خنا ربي نجانو أبا سبليان كيان توكو نما akkuma inni du'ee fuula rabbii galeen hamtuun toltuunsaa guutumaa guututti irraacifamtee jette maaganni khayriidha akkuma jirutti irraacitee hafe walaakin ammoo maaganni sharriidha itti deemu jira maaganni sharriidha irra deemu jira addunyaan tun ganaadha amata kuma meeqa boodee ofeete qiyaamaan taati feetu boru taati hin beeynu adada gartee namni as gubbaa waan inni sheer godhe tanaa fi waan inni youtube gubbatti ol baasee fi waan inni babaasee biraa deeme tanaan namni jallachaadhaa deemuun hamtuun isarra deemti hamtuun isaaf deemu jirti duratti garuu hamtuu waan namni laallatee ittiin jallatu mana muuziqaa dhaabbanuu ture mana filmii banuu ture mana farshoo banuu ture mana gartee baaba khayriidha baaba sharriidha hundaa ulaa sharrii hundaa banuu ture gaafa addunyaa irra jiru muuziqaalee adda addaa baasuu ture fiidiyoolee adda addaa tan namni ittiin jallatu waraabuu ture akkasumatti bakka silaa namni islaamaa hin dhaabbanne hunda dhaabbachuu ture wanni san yuutuub gubba baatee jirti gariinis bakka jiru namni ittiin jallachaa jira hundi siituu ka jirtu jirtimi inni du'ee jira bar yoo duraan salaataa fi soomanaa fi zakaa hajjiillee qabaate san inni duraan citte hanga sumaa citte hafte walaakin ammoo hamtuun inni facaasee biraa deeme tun hojjetamu jirti hamtuun guyyuu galgaluu irra kataba afwan namni dawwaltan kun dhiifama jechaan adada hamtuun saa sanas gubbaa jirtuun hamtuun isarra katabamaa deemti dalagaan saa hundinuu citte toltuun saa citte hamtuu saa qofaatu hafee irra dalagamaadhaa deemti yaa subhaanallah rabbiin anaa fi isinillee obboleeyyan kiyyaa waan akkana irraa najaa nu haa baasu وتبقى سيئاته تجري عليه دهرا من الزمان أمت هدو هنگك أمان دابتو تيام توسا اسمه كتبمت إنه تيك أبري خيسة جيسو جرا أچي كتاني كتاد الران دبلا ما في ديما بليان كيا يا ربي تكيشنا جانو باسي إن لم يكن الدهر فهو نائم في قبره ورصيده من السيئات يزداد يوما بعد يوم أكاونتين إني بنتي براديمه أكاونتين شريتني إني بني براديمه خني دويك أبري خيسة جرو هوجة شتين جرو كبردوما gaafa jiru carraaqatee biraa deeme akkaawwantiin inni gaafa addunyaarra jiru banatee biraa deeme tasharriidhaa san guyyaarraan dabalamaa fi deemti inni immoo qabrii keessa jira hojjechuutti hin jiru gaafa jiru waan ajaa'ibaa hojjetee biraa deeme malee yaa subhaanallah rabbiin najaanaa fi isinillee najaa nu haa baasu yaa obboleeyyan kiyya akkaawwantii sharrii banannee yoo biraa deemne wallaahi wabillaahi kan nuti duunee qabrii keessa jirru isin asii deemuma jirti numa lakkoo itti guyyuu amma isin yuutuub gubbayyoo waa albaasan akkawanti sani wana magala watu nama yaatanii ci gubba sharri ol baaftanii mi wallahi isin duutanillee akkuma arra gartee qarshiin nu idaamettanii waan hamtu ol baaftan kana eega isin duutanillee osoo jirtanillee guyyaarraan akkawantiin sharriidhaa isiniif deemaadhaa jirti quban qabdan garuu isin tanuma asii baankii dhaytanii fudhattan tana malee ta gartee achitti isin irra katabamu jirtu quban qabdan yaa balayyan kiyya namni rabbi sodaattan kajacha kiyya kana dhageeysan waa yuutuu gubbatti ol baaftan laalladha dhalaa qullaa teessufaa ol hin baasina dubartii qullaadhaa ol hin baasina dhiira gartee akka hin taane haasa'u jirtuu fi waan hin taane dalaguu jirtu ol hin baasina yaa subhaanallah nama arrabsu fa'aa ol hin baasina nama arrabsu ol baafnan arraba san irraa jaalattan dubartii qullaa as gubbaadhaa sirbitu ta qullaa akka hin taane taatu yoo ol baaftan badii siisan irraa jaalattan isinii fi kajaalatee fi haqalee fi haqabees dilii keessa wal qixa jandubo kana maqalee fi haqabeefis dilii keessa wal qixaa jan inni ka arrabsee fi isin kol baaseefilleen inni ka arrabsee fi isin ka sheerii fi laayikii godheefilleen isin warri kommentiidhaan maashaa allaadhaan dachii balleeysalleen hundi keeysan wal qixa tarii isintu badii keeysatti isa caalaa achi kutuu malaahu irra jajjabeeysitan waan ta'eef odoo isin deeggaruu baattan irraaf qaba obboleeysa kee nama miidhuu yoo miidhames yooni nama miidhes tumsuufi qabda yooni nama miidhe hamtuu irraa qabuu qabda yoonni miidhame nama irraa qabda akkana rabbiin bifa ammaa haasoyne tanarraa najaa nu haa baasu obboleeyyan kiyya فهو نائم في قبره ورصيده من السيئات يزداد يوما بعد يوم حتى يأتي يوم القيامة بجبال من السيئات لم تكن في يا سبحان الله والله رسيني إساء
akkawanti inni sharriidhaa taas gubabbanatee biraa deeme kanni qabrii keessa du'eera biyyaa wayichi keessa jiru achi keessaa qixaata addaarra jiru asii hamtuunsaa guyyaarraan lakkaawamaa fi deemti guyyaa qiyaamaadhaa hamtuunsaa hangam taati laalammaa sirraa qabadhu ati duutee qabrii keessa jirta hamtuu dila takkas gubba ol baaftee sheer goote biraa deemte adada wanni ati sheer goote tun yootuu gubbaa namni dhageeffachuu jiruun as gubbaa dhageeffachuu jiruun guyyuu akka wanti teetirratti hamtuun seenaa deemti galmee teetirratti hamtuutu si seenaa deema gaafana guyyaa qiyaamaa as booda gaafa taatuun beenu turtee dhufti feetu daftee dhufti hanga qiyaamaan taatutti hamtuun tee walii qabamti gaarri guddaan kun dhakaa xixiqqaa irraa walii qabamee kana guddatee hubadha diliin xiqqoon qabdu obboleeyyan kiyya guyyaa qiyaamaadha hamtuun saata akka gaaraa dhufe jechuudha obboleeyyan kiyya yaa subhaanallah yaa obboleeyyan kiyya hamtuu gaafa jirru daleeyne rabbi najaan waa baasu tanaahuu hin dandeenyu tabiraa gubbatti dabalannee rabbi najaan waa baasu yaa obboleeyyan kiyya waan ati hiyyaanne guyyaa san sittichi ba'uudhaa taa'a ifee guutuu arraan tanaa nu barbaachisa yaa obboleeyyan kiyya لم تكن فيا ندامته ويا خسارته يا همتو يا شينا يا ركو في قددو نما أسقبت همتو ريفتي برا فول ربي قليم ويا خسارة نما أسقبت همتو ريفتي فول ربي قليم ويا خسارة نما همتو نسا يوتوبي في تورا انترنيتا هندر رقوتي جرتو خوصة جرو همتو اتخطبمو جرتو خاني دلقي ومو قوية تكو دلي ديبجة همتو إلاك يا مساء سكتبم تبلي سخي بلي تيتيا قوية تكو لايف يسقب والباتي موسيقى بنتي dubartii ta'uu keetii wajjin uffata firraa darbitee as gubbaa dannastee as gubba sheer goote ana daawwatanii jettee guyya tokko bar ammoo hamtuun waan ati guyya tokko daleeyde san ilaa qiyaamisaa asit deemtee abboleetiitii obboleessa kiyya ati guyyaa tokko muuziqaa hataatu waraabdee biraa deemte ilaa qiyaamisaa diliin sirra deemuudha jirti yaa subhaanallah fayaa nadaamatahu wayaa khasaarata yaa khasaaraa fi hongoo nama sanii yaa gaddaa fi gadadoo nama sanii mee maal haa himatu rabbii fuulduratti ميمال هاي مشوتاو إن الحديث عن الحسنات والسيئات مر لا مفر أمر لا مفر منه لأن الحساب يوم القيامة يكون بالموازين يقول الله جل جلاله في محكم تنزيله وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين رب سبحانه وتعالى يا سبحان الله guyyaa qiyaamaa miizaana keenya hamtuu fi toltuu nama hundaatiifuu miizaana keenya miizaana akka arraan tana jala hiitanii safarri ittiin nama kaaddan kanaa miti miizaani rabbi miizaana haqaati miizaana haqaa dhaabuudhaaf teenya guyyaa qiyaamaa dalagaa gabrootanii ittiin safaruudhaaf jecha toltuu fi hamtuu lubbuun takkalleen hin miidhamtu wooma isiin dalaydeetu isiif katabama isiif miizaanama guyyaa san yooniif hanga firii xaafii takkallee taate hamtuu isaan dalagan finnee dhufnan hanga firii xaafii takkallee yoo taate toltuu isaan dalagan finnee dhufnaan jarabbiin subhaanahu wa ta'ala qorannaa namarra gaggeessuudhaaf nama gartee qorannaa irra gaggeessuu keessatti waan namni keessa oolee buluu fi waan namni hojjete beekuu keessatti wallahi nuti dandeettiidha qabna beekumsi keenya akka hangaadha jarabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbii waa hundaa'u beeka toltuun dalaynu hanga firii xaafii illee taatu ni dhufti laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiratan illaa ahsaaha xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu rabbiin barreessee fiduudhaaf taa guyyaa qiyaamaadha akka zulmiin qabne nu garsiisuudhaaf jecha osoo beekuu haqaafni keenya ragaa nurra bahu hagalmeen san ragaa nurra bahuudhaaf teessu xiqqoo guddoo waan nuti daleeyne katabamteeti maleekotaan dhufuudhaaf teessi guyyaa san nuti quban qabnu garuu kasiirun minannaas hedduun ilma namaa irraan tan obboleeyyan kiyya yaghfaluuna an mas'alati sayyi'aati iljaariya hamtuu dalaganii asit dhiisanii biraa deeman nurra deemti moo hin deemtu waan juu keessatti hedduun keenya dagabnee jirra if yaadachuu nu barbaachisa obboleeyyan kiyya ati duutullee feesbuukni keen duune guyyaa duudhaaf deemtu niin du'ettee hin yaadne fayyaa dhabeetumaan ka'a malee fayyaa dhabeetiin ichiin lafatti hafaa hin yaadne feesbuuka kee keessaa illee baatee loogaaftillee gootee keessaan baane yoon asiin kutellee hin beeku jettee itti dhiifatteetuma osoo jirtu biraa duute namni seenee waan ati sheer gootee fi waan ati ol darbuu turte hundaa'uu si duuba itti fayyadamaadha ittiin jallachaadhaa jira yaa subhaanallah duba kanaaf rakkoo bakka tana jirtu obboleeyyan kiyya irra dammeeyne beekuutu nu barbaachisa ما إذا مات صاحبها فإنها تنتهي بموته ولا يمتد أثر تلك شريرة تنغرتي وقانو يدوني وجدو تجرا تيغنو يدوني نبوداف تجرا نمي توكو موسيقى باسي برادي مي موسيقى أساسا غندس قباري چي سورة جرا غندي دانسي تين تبچورة جرا غندي غرتي رغي فتي تين دلاو جرا فيديو رابي برادي مي فيديو لي غرتي موسيقى دا آتاتو تنبالغي تنا آتاتو
waraabee biraa deemee namni dhageeffatee daawwatee ittiin jallachaa ittiin dilaawaa ittiin hamtuu adda addaa keessa seenaadhaa deemu jira inni du'ee jira walaakin ammoo muuziqaan inni baaseen duunes gubba jirti fiidiyoon inni waraabeen duunes gubba jirti inni du'ee ciisu jiraatullee irra deemti yaa subhaanallah wallaahi guyyaa qiyaamaa arrammoo akka waan namni nu laaluu fi namni ittiin nu galatoonfatuu fi ittiin nu jaalatuun nu fakkaatti guyyaa qiyaamaadha ammoo yaa subhaanallah يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا guyyaa warreen asirratti hamtuu dalaguudhaan naman taane saayibanii akkan taane ta'uudhaan guyyaa qiyaamaadhaa quba isaaniif nyaatanii yaa sheenaati osoo hin qaalii nabi Muhammad godhee nama gaggaaritti hidhadhee nama hamtuurra na dhorku qaalii isaa godhee nama toltunna ajajee hamtuurra na dhorku qaalii isaa godhee warra hamtuurra na deeggaree na gammachiisu silaa hin qaalii isaanii godhu baadhee jee guyyaa san qubeef nyaata warri arraan tana asirratti hamtuu dalaguudhaan wasanaa baan hundi guyyaa san akkas qaban rabbi najaanu haa baasu rabbi najaanu haa baasu guyyaa zaalimni guyyaa gartee warreen asirra qaalii rabbii tokkichaa didan subhaanahu wa ta'ala yaa laytanii kuntu turaaba yaa sheenaati osoo hin biyyee tahe osoo hin dhabame harka uumaa baadhee jee qubeef nyaachuudhaaf taa'u guyyaa sanii fuuldura keenya jira obboleeyyan kiyya kanaaf toltuu eega nuti deemne nuu katabamtu dalaguu nurraa barbaachisa malee hamtuu eega nuti deemne nurra deemtu dalaguu nurraa hin barbaachisu xuubaa liman izaa maata maatat ma'ahu zunuubu akkas jee eenyu kana jee seete أبو حامد الغزالي جنيني رب رحمته إسافا قولوا كنجي وي جنني سبتيف جي يخاوى ملكاوي جي أين يبانا ديرو نمني أكما ندو ينهم تنسال نساوى جندوتي والله وملكاوي جي أبليين كي لا أكما ديدوتي يوم تنتسيو جدوتي والله ملكين سنيتشي نفني هدونا ما أمو أرانتنا خيساو فيسبوك نخن أكام تنتي نوجي نندون نقولو جريا وخيري سني فكاتامين يا سبحان الله شرين تدلقو جرو رب ما نواسط تردو طوبى لمن ماتت ذنوبه لمن ماتت ذنوبه معه نما هم تنسى يساوى جندوته وملكين يساب سبتيجي يا سبحان الله والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه قطعني ولد دابتيف يقاو هلاكني سبتيف نما يغني دوي هم تنسى يسابو دا الدنيا رتيفتي يا بو هلاكمي واقطاتمي وخساري وهنغوي جابر يا سبحان الله 100 سنة و200 سنة وأكثر يعذب بها في قبري ويصل عنها إلى آخر انقراضها يا سبحان الله هم تقوياتو قصر الدلقدي فتي براديميف أما تدبتو كوفي دبلما هنگا الدنيا تنقبا جرو هنگا آخرا قبري خيس جرو وانم تنسى سنقبا جرتون إرديم جرتدليني دلقا قوياتو كوتي نما تدبتو كوفي دبلما يخاوشي والكتاتما قبري خيستي إيغا قبري راخي اللي قوياك أما تلفو دافتي سكاقارا تاتيتي ويوا خساره وهم يجي خطاب عيسى إحياء علوم الدين كيستي كان جدبو مجلد لما فهم فولا ترباتا مفررتي خناف بليان كي يوان كان راني اسوينو يني والله دچي ربي غوتو دوني خنا راسوينو خناف بليان كي دمرتوني نسنينجو لا يجوز نشر هذه المقاطع والصور النساء مقاطع الفدائيه اكسمتي فيديوlee garagara tan islaama islaamarraa facaasuuf ilaaluu fi dhageeffachuuf daawwachuun hin tolle facaasuurraa fi qusannu suuraalee dubartiidhaas gubba facaasuurraa fi qusannu akkasuma muuziqaalee adda addaas gubba facaasuurraa fi qusannu waan silaa barruudhaanis tahee waan nama jallisuu facaasuurraa baqannu wanni sannuu du'e malee duutas gubba jirti adada iskiinas gubbaa namni ittiin jallatuun diriin irra deemti kanaaf ifeeggachuutu nu barbaachisa baleeyyan kiyya ifeeggachuutu nu barbaachisa inshallah waan kana me arrafasit daabeetiin deebi'e malee raasuudha taa'ee rabbiin kiyya jiraachise arrafasitti haadhaafnu wallahi bakka tanatti hedduu dagamnee kan taane ta'a jirra feesbuukni kun hedduu takka nuus milkeessaa nuus khasaaraadhaa jira khasaaraan nu qabuu fi milkiin nu qabullee wal cinaa qabnee laalla yoo rabbii keenyaan taate yaa boo rabbii keenyaa sodaannu waan hamtuu irraa ifeeggannu hamtuu eega nuti duune booda nurra katabamtu dalaynees gubbadhiifannee biraa deemuu irraa lubbuu tiyyaa fi teessanillee rabbiin nu abaraaru isiniin jecha inshallah ta'ala balina yoo rabbii keenyaan taate waahuma kana dhumuuf hin dhiyaattu anduraanu aswaan dheeradhaa keeysaa woggaa waa'in akkanatti irraa haasa'u arra gartaa kitaaba banadheetii wayii irraa waa isiniimu jiraami guyyaa kana kana faasoina keeysaan dhumu kanaafu inshallah guyyaa biraa yoo rabbii keenyaan taate irra deebina ayyee gaafadhu gaafii ta'e Yusuf Abdullee gaafadhume kanaaf rabbi nu asattaru inshallah ta'ala anas ta'e isinis warraas gubba khayru mudhiifatee biraa deemu warra hamtuu irraa fagaatu rabbi nu haa taasifatu warra ol sattarullee rabbiin nu haa godhu man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah jechuu jira obboleeyyan kiyya hadiisa keessatti namni obboleessaa muslimaa tokko sattare namni obboleettii isaa muslimaa takka sattare rabbiin addunyaatti illee akhiratti illee isa sattare jechuudha jira
nama obboleessaa qaaneyse mana isaatti illee taatu rabbiin isa qaaneyse jechuudhaaf isin himeetiin jira. Kanaaf wal qaaneysuu bakka hin taane wal dhaabuu lubbuu tiyyaa fi teeysaniifillee rabbiin akka nu baraaru du'aamaan nuuf godha. Fu'aad Hussein ayyemee gaafadhaa dafaadha hangasuu du'aamaan godha hanga gaafiin teeysan dhuftu garuu gaafii jajjabduu areedaan gumaan qabu kana irraa adduun hin gaafatinaa malee. Likuma laala na gaafadhaa gaafii anaa wajjin fakkaattu akkas inshallah. Akkasitti obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa baraaru rabbiin hamtuu irraa anaas ta'e isin nu haa tiisu balbala khayrii hundaaf rabbiin nu haa banu obboleeyyan kiyya balbalti khayriitu hedduudha. Osoo balbalti khayrii babbanaa hedduun takka jirtu tasharriidhaa barbaannee fi banuun sirrii miti. Harkuma keenyaan fuunee boolleef kaa'uun sirriidhaa miti. Ifumaaf dhoyinee hayyee inshallah akkasi gabroota rabbiin nu hasattaru hayyee inshallah warri gaafii jaan hin jiran na fakkaatti yoo fedhan gara duubaatiin haa gaafatanii dhabamanii jiranii. Kanaaf inshallah ta'ala obboleeyyan kiyya isin irratti illee dheeradheetiin jira afuun isiniin jecha wallahi gaa wanni hubachuu qabnu takka yoo nuti waliif rahmata godhu baanne wanni takka illee irraa manni kajeelu hin jirru yoo nuti wal jaalachuu baanne nama hunda irraa jaalalan eeggatinaa jibbamuu malee yoo nuti gartee wal guddifnee wal kabajnee wal jaalannee wal sattarannee wal dhoofannee wal gorfannee naamusaa wajjin jiraanne namni hundi nu kabajee nu jaalatee nu kabajee akka ajaa'ibaa wanna taha. Ayyee marsimoo isabaa hin cabu wuduinin cabu garuu qalbii teetiin kara biraan deemin wannummaa waan sanuu siffitu qalbiidhaan osoo salaata irra jirtuu kara biraa deemuudha beeyta qalbiin tee kara biraa akkan deemne osoo salaata jirtuu qalbiin tala bira akkan geessine qalbiin tee masjiiduma haasii wajjin jiraattu fuula rabbii jirta waan ta'eef qalbiin teetilleen fuuluma rabbii haasii wajjin jiraattu malee ala baatee intaleef dura fiddee lallaaltee osoo wudu'a qabduu ka salaataaf deemtu ka fuula rabbii dhaabbachuuf deemtu qalbiidhaan ala baatee intala takka as fiddee asaabii ta'e keessa yaaddee wanni kasii chirraa gad dhufti beeyta waan akkasii ati yeroo fuula rabbii dhaabbattu akka waan gartee mootii dura dhaabbachuu jirtu mootii addunyaa kanaa yoo dura dhaabbatan akkan harka maratanii akka miskiinaa dura dhaabbatanii rabbii keenyaaf hangas caalaa if qaqqabnee akka miskiinaa dura dhaabbachuu qabna qaama qofaan osoo hin taane qalbiidhaa fi qaamaanillee kanaaf qalbiin teenya ala baatee deddeemuu qabdu qalbii teenya asitti dhorkuu qabna walaakin yoo shayxaanni waan akkasii isinif fidee dubbiin akkasii isinif gad dhuftellee harkaan if tuquun qabdan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yoo harkaan if tuqan qofa wuduun namarraa cabu yoo ammoo harkaan if tuqu baattee wuduun keewumaa hin ta'u alaa kulli haalatti waan akkasii irraa hedduu waan bakka saniin si ga'u irraa iftiisuutu barbaachisaadha obboleeyyan kiyya tanaan jaamila gaafii ajaa'ibaan na gaafattanii beeyta inshallah yoo rabbii keenyaan taate hijiraa jechuun godaansa jechuudha yaa Yusuf Abdullee hijiraa jechuun godaansa jechuudha tanuma nuti irra jirru tanan si'a hijiraa jechuun biyya takka irraa kara biyya takkaa godaanuudha rakkoo mootummaatiin haa taatu amantii fiitiin baqachuu haa taatu lubbuu fi baafachuu baqachuu haa taatu osoo gara biyya kaafiraan ta'in gara biyya islaamaatti amantii fiitiin baqachuutu hijiraa jaama akkasi amantii fiitiin gara biyya islaamaa baqachuutu hijiraa jaama yaa subhaanallah wallahi ga biyyan taane baqachuu jirra nutuhi waan akkanaa kana rabbi nu hasattaru kanaaf inshallah ta'ala gaafii yoo gaafachuu barbaadan Sheekh Anwar Yusuf obboleessi keenya ustaadni keenya kabajamaan dhufanii jiran inshallah gaafilee akkasumatti fatwaa adda addaa isaanis gubbatti isin dhiyeessuu ture yoo rabbii keenyaan taate awwaan isin nagaafattan illee guyyaa tokko wanni waadi isin seenu wali qabeetiin inshallah sagantaa takka tafatwaa qofa irratti isaan isin afeeree inshallah ta'ala deebisaa teessan akka isaan irraa harkattan haala isiniif mijeessa warreen gaafachuu barbaadan gara keessaatiin na gaafadha gaafiin teessan tabaatii meeqaatii fi tan hunda na bira jira hatta salaamtaa namaallee na baay'achuu irraa deebisuu dadhabeetiin jira asumaan akkana irra laalellee isin dhaammachaa
صلاة سبيدا علمنا ما صلاة ددبون دلين نمر خطوتو صلاة سبي جمع وجين صلاة يرو دكاني صلاة نما ددبسي سجن أنا استيسن ربي دلين وفارارم صلاة سبي خن الدنيا تلفا جرا خناف إن شاء الله تعالى صلاة سبي صلاة ودافهم تورا فقاتشو قمنا أجنبية جلالو ديسو قمنا موسيقى دا قيفتشو ديسو قمنا قلقل أنشيسو قمنا يو صلاة يو ابنو ذكري ربي قراو قمنا قرآن قدن دينيا قراو قمنا وانا دادا أكستو قمنا إن شاء الله نشيدات ما نسنير قليلو والله تمكن نسنير قنبيخو إن شاء الله تعالى وهم دافو يو ربي خينيان تاتي بلنا ولد ديبنا الرافة سمن نجي ولد دامني هدو تكغاريدا والله تكاكا راتنا سويني الراف دقيقة شانتم يو ياسو خيا دورو سما ناسو قددوتين إفين دور كتوري الرمو إفران فديتين كنت خطابا بنا دخناتو ولا كان نقولين سيا يا بليان كي يوري غافيك أبدان هندومان كيسنو غرا دوباتين نغافدا تنين دندوتيكو وانا كسلاتا في سومناتا أنو يسنو ما فين ديبسا تانا مو يا سبحان الله أبقى أبدي أكست إن شاء الله تعالى أباسي براني سنيفين كي ربي خيانتات صلاة ليلي دا والله صلاة ليلي دا خنان جرى كاخد تكا صلاة ندن ديسا يودن ديو بات ركا سديدني صلاة شنيدني صلاة تربلي تقلي إلى خد تكا صلاة ديسا ركا سقل صلاة ركا سدي وتري قردن ديسا ركا لما صلاة تكو وتري قردن ديسا ركا أفر صلاة تكون وتري قردن ديسا صلاة ليلي دا أكه الدود فهم خناف إن شاء الله تعالى تنمهن داهمي akka gurbaan gartee harree janjala irraa baasee fardarraa yaannaan as harkisee hoggaa irraa baasuu dadhabe sirraa baasuu baadhuu sirraa laaffisee deemdee diyyee hin janii beektaa antiyyatu yoo akkas isin goggodhuu taate malee sirritti waan isinii deebisu hin qabu dhuguma rabbi yoon isinitti hime akka Abdullah ibn Abbas jaan min al-ilmi an yaqula ar-rajulu bima la ya'lamu la a'lam namni tokko waan hin beeku jechuun beekumsarraa ija Abdullah ibn Abbas kanaaf إن شاء الله تعالى واي فتوى خنا علماء هدو صداتا والله بالله هدو تك صداتا علماء الإسلام هم دينون صداتا وان كنا نصداتا علماء غرغدون واي فتوى خنا رتين جينو من خنا في إن شاء الله وانا كصلاة تيكوتا نملي وان غرغدو غرتين أكما ريف سنينجي أكا أريني هنقوم السلانا ميري خنون الرادمو نقوتو ننقافتنا وان تيكو نقافت إن شاء الله تعالى غرغدو يوربي خيانتاتي نمنا الرئيراتي نسنيف جيسا يو قافتن naman irra jabaa kuma reefu isiniin jee namaan isinii gaafadhu niin qaba guyyaa tokko sagantaa addaa qopheessinee nama sanillee asirratti afeerree rabbii keenyaan taate akkasii waliin laallaa arraafammoo nagee walitti dhaammanna raamataa fi tika rabbii keessanaaf jiraadha nama waan hamtuu haasa'u yoo gartan irratti raddii godha nama suuraa isaa dubartii ta'e nama suuraa isaa sheer godhu yoo gartan obboleettii teenya laal namni muslimaa hundinuu hamtuu dalagus katoltuu dalagus obboleeyyan keenya katoltuu dalagu nu gammachiisaa irraa gammanna خامتو دلقول نوري فتشيسا أكواني في دليني قدني في يا بلي سخين ما فكنا تاتا وبلي تين ما فكنا تاتا إنني قرصو دندو قبنا وسو أسران انتين أنو قويه الدون نما دبرتي سورة سيشير قوتس قبان لكين كومنتي جلو وابر رئيسي في كبود الدبي نما سندرانو هنگا دران فقاتي چالا تلتور رفقاتشو دري بيتني سنيف خيسان ديني مسنج غرف رابيتي تين ديني نما خين يسان قرصو دندو قبنا وبليتي تين ما فكنا تاتا وبلي سخين ما فكنا تاتا وني خنا رامي دلي كنا كبا دلي كسي كبني والغرفة دندو قبنا itti tajaajabadhu sabboontu teenya sirraa bareeddi aadaa kanatti uffadhu sabboonaa keenya kanatti akka inta wabbalayyan kiyya nama arrabsu yoo gartan rabbi sodaadhu jechuu ni qabna nama gartee muuziqaa ol baanatee as gubbaa dubartii daansii taphattu gara rabbi sodaadhu jechuu ni qabna warri as gubbaa fuunee youtube irra geessinus rabbi sodaachuu mataa keenyaafuu qabna kanaaf inshallah taala arrabasitti nageessin dhaamadha dubbadhu yetti ogaan isin arke dubbina keeysan dhumtu kanaafuu inshallah taala arrafasitti haadhaafnu rabbii keenyaan taate bal'inaan fuuldura liddeebina وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته